Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti aramidam, Sam. Ninanang met. Apay adamagan nyo kat makitkita yo nakaiddaak. Ay nawaw. Ay na, kasta kadilatan anak ko. Mangan, maturog, agpasyar ti aramid mo. Anya ngay nga nanang kitawan mo't trabaho. Ay nawaw. Ay una yan. Adu ti matrabaho, nulakit di ta kayat mo ti aggunay. Ada ka di kwartam. Tawampay nga ron, tawampay mo enang tad. Ururayam kadilatan nga damang tedken ka. Imbag pa di agpalpalama, tadama ko na akwarta na agamsi ka. Apay apalan nyo pa ipati agpalpalama. Apay noeng kayo mo't agpalama. Taitidyo kanyak ti mapalamaan nyaw. Agdisguise kayaw. Aganchukos kayaw iti anchukos ti bulag. Agdalungdong kayo iti dakkel a dalungdong. Naa. Anay ko, apay atapisin da ngay. Anyat klasim anabiyag. Ibaon nakit din nga agpalama para ken ka. Ah, Duldog! kun kunak lang mo't nanang. Napanan, tinalay nga anak mau. Abok pa yan. Dinilaw ko itay tadala di ta igid nga agililan. Ay nawaw. Damag ko nga dakano babaya ka relasyon na. Ay mas dawak makadagita babay. Nuan niya launay ti sursurutan da kenisam. Ket nagkaro asadot. Awa makukwarta na. Tapno ibagak akwarta tiga po na no apay asurot-surutan da. Gapo siguro, ta day tsura dyan anak mo. Aha. Iswakas jay. No siyak ti babae. Sa anak lakit di nga agsagmak itikas kenisam anak karo ti sadot na. Di mo kunaan. At ikinagagat ko tikinayat mo iday. Ay nawaw. Ay, sabali asaritaan da italakay. Pare, intaman na ni Jerry Stobar. Ada na pintas at chicks ijay. Mga no, inton adya ta ije, kat si kalaang manan ti makit-kita ti babae. Makapasuron nga. Agdigos ka, kan bisngayam nga mintabuok mo, Andres. Kayat mo asawan dya agdigos. Agsagaysay ka ngamin, sigan tumid. Kastam lang aro din, di mo pa'y amumot ti agayos iti bagim, ay nawaw. Uray no, agtupol pa di sa gaysay, gapo iti kasasagaysay ko nga isulat ta materopak. Ay, pare, agpautang ka man kid di iti kwartan, tamapantay di restobar. Kaduanak lang, kaya't ko ngamin asarong karan di na pintas at chicks. Adya mat kay di naglakwak tinatang dito eh. Ay, sige pare Andres, inta. Adaman nga rin pagpalingitan ta na. Apay pagpaling atan nga ibagbagam. Ay, inta kid din. Nagadukit asaludsod mo na ya. Ay, nawaw. Day talaka diti orderyo, manong. Gumatang kayo pa iti pulutan, ah. Iti may sa kondisyon. Anya ka di day ta kondisyon, manong. No may kami ditoy. Umay ka adagos. Tas ikatin mangiserve kada kami ha. Sure. Basta adaited mo at tip ko. Ikan ka ititip. Dalagat mayat ka itibagakan ka. Anya ko matibagam. Ay, nawaw. Agpasyarta ko mamatsag paminsan ha. No, saan ka lang agwapo? Saan ka pagustuhan? Adda ka naman impasyar mo a waitress. Ay, nawaw. Ay, no apay ngamin anaya nakak anataer nanang. Saan aga po, taada itsuram, napanakil kalaunay. Ay, nawaw. Saan matadakas ngay panakal ko ti itsurak tapod numay. Tidakas, jagin gugwapaw nga saan mat agwapaw. Kaslay ti kaaruba tayo di talaod ni GR. Agin gugwapaw. Gamday to'y tibagakin ka. Saan aga po taada mayat a babae patulamon? Nanang, lalaki ak. Basta damayat. Apay kit din, najak patulan. Ay nawaw.
Ay na, no saan ka ngagbalbalew at danto pagbabawyam. Sana siya agbabawi nanang. Ta sino kumangay ti agbabaway? Agbabawi ti babae nga agmadi kanya. Apay no, ipabusoy mo kanya ngayon nilita. Apay ko mga ipabusoy ko kun kamit si ka Andres. Ang mga no di na kamot lakayat ay nawaw. Madlaw ko kat kayat na, adya ka ngamin na kanayon nga, sumungsong buhat nga. Mangkita kalangan iti sa balay nga armem, barag ada mailawan ken ka. Iso nga ro nga ipakpakasyakan ka, di mo ko maarman nilita. Di ko na kaon. Saan nakaakayat, ta saan kamot anatarakas kanyak, ay nawaw. Oray sa anak ka na tara, tamabiyag ko mati agbalin ang pamilya. Ay nawaw. Mabalin ka di nga yung tagpasyar, miss. Into nagretira kami, intag pa siya. Agyan man na ka. Agyan ang pailangan dito eh. Urayan kan. Adakan ka no mauray mo tiritira. Talagang urayan ka. Kakaisuna, nagmayat kang nagpasyar ta. Ay, awan ba jay kanayo nakadkadwa mga umumay dito eh? Di ka din nalaan, tidakda ka matam. Ay nawaw. Ay, ni Andres, di kayat ko asawan. Saan nga min amatagtagan mo kas jay nga umay kayo dito ikat? Agpaiso katay ko na ka ni Andres. Ang bayam day jayan. Tasaan kayo umutlang agbagay. Napintas ka. Idinto tanalaad day jaya tao. Dimon ar-ara paapon nilita tay manugutan nga ingkam agpasyar iti kalman. Awanan na paray. Ay nawaw. Nagdit kayo ka nilita. Wen. Iso adimon ar-ara paapon ta kukwa kunday jay a babae. Amok matasahan ka na puno kan kuha na. Saan aya? Uray sana ka napunukin ko na takayat nakmit. Oh, Nagtultuloy ka di alok-lokwam? saan ko naparikot dayta pare Andres? Saan ko ma pare? Mang birok ka iti kap-kap na kam ata iso ti pamaysam. Sana pa'y mo ta nakabirok iti kapkap na kak pare. Agurno nga tapno adda pagpilyak. Anya? Hish, kaasi mat nagiti pagririg po ng mga baba eh. Apay kumakaasi da. Kat saan ko mat ida pilpilitain. Ay nawaw. Kidayak lang ida. Sumurot damot kanya kaon. Saan ka mamat akasta, Sam? Nay, apay nanang. Apay manan. Ado ka nun ti utang mo, gapula ang iti babae. Apay ko maapag problema nyo. No kaya't dati agpautang, basol ko aya. No kaya't damo ti makidate kanyak dagiti babae. Apay basol ko ba ay? Saan anasayat day tanga aramid mo kunakmanan? Ay na, agin enjoyak nanang. Apay nga iparit yo aya. Ay nawaw. Namnamaam ka di nga agnanayon, day ta ibagbagam nga agin enjoy ka. Day ko nada nga rodan. No anya ti music. Iso ti bagayan. Gaputa duda maululaw kanyak. Apay kit din ajak gundawayan. Oh, Ay, sapay ko mata saan kanto nga agpulo iti kasta nga aramid mo. oh, apay ko mga agpuluak nga. Ay nawaw. Ay na, bagbaga ang manta anak mula kay. Kanayo na makidate. Agduduma babae ti paspasyar na. Ay nawaw. Kanayon ko mo tabagbagan. Gamsa na dumdumngag. Ay nasyakpay ti madanagan iti kasta nga aramid na. Kasanuno agsikog dagita babae. Ay no apay met dagita babae. Anya launay ay ati makitkita daken ni Sam. Di da nga ta makita ti kinasadot na. Agpayson samit a bulsak ni Ayat. Ay sumangkabulsek dagita nga agay ayat ay nawaw. No kumata makita dati ugali ken kababalin ni Sam. Mabalin nga agsanod ta. Agam di da mo makita. Madandanagan aklakay iti mabalin na mapasamak. Anya mo ti pagdanagam. Ay problema na mo daytan ah. Apayakas na ti itsuram anak. Ay, Kanayon kang agurigor. Kalat ka akimot taong. ay, kwa. Kanayon akas kala na bambanaw. Maditi mariknak nanang. Mapantayo man iti ospital. Mala, agrubwatak nga rod ta mapantayo iti ospital. Ay, apay ngayon nakastoy.
Madya talaga ti mariknak. Saan ka kading agtumtumar iti para gurigor? Nagtumara ko, magsubli-subli ti gurigor ko nanang. Naggurigor akmat idin. Ang sabali ita da ito eh. Ala, agrubot ka mat nga rudan tamapantan. Ay na, kasano day to yan? Kuna ti doktor mo, masapul a maalanda ka iti dara, tapno penkenda ti suspitsada sakit mo. Ha? Urayan tayo ti resulta ti laboratory test mo. Anya ka ti suspitsya ti doktor nanang. Urayan tayo ti resulta. Sapay lang kumatabid doon ti atap ti doktor. Ay nawaw. Apay, anya ti atap ti doktor nanang. Naalam iti kinalaing mo nga agbabae. Ha? Ado nga minababae iti kinakaidam. Sino nga takadakwada ti nakaalak ngay. Apay ngaya siyak ti damagam. Salbag. Magasan ang pengata nanang. No AIDS. Saan na maagasan? Ay na, kasanupay ama ibagam ita nga agin enjoy ka no kastamatan. Nanang, anya ti ko na ti doktor ngay. Ay na, kumpirmado na natin. Ah, Ada AIDS mo. apay nga kasto yung tinagbanagak nanang. Naalam da ita. Kaputa mom lang arudan amade. Ara-aramidem pailaan. May kaniwas iti pagayatan ti apo nga may naramid mulat ta. Nanang, anya nga iti aramidin tayon. Kapilitan nga aga-agas ka. Tapno maep-ep ti marikrik-nam. Nga saan ka no amaagasan ti AIDS? Anya, nagkasangan nanang. Masapul nga ijamon ti sigon nga aramid mo. Tama nga no makatumpong ka iti adda sakit na apadam. Nakarkaro ti mapasamak. Makarampay amin na makadenam. Ah? Anya ka de timbag ti doktor bakit? Jay pagamam ka ka mapasamak kat napasamak lang kay. Anya ti kahit mo asawain. Adda ka no AIDS ti anak ta. Kunakon kahit. Ay na, dayta ti bunga ti kinagatal ti anak ta. Kinahilig na iti babae. Kasano pa itan? Masapol akanayon amayapan iti doktor ti anak ta. Kasta ti ko na ti doktor. Masapul akanayon ka no amapan ipa-check up. Ay na, naisarsara ka anja anak mo. Oh, apay asan kun amakit-kita jay gwapo dito yung resto bar, Andres. Diyak man mo adiyang. Kasla na diamago nga gurigur sa makano. Uray siya. Kanayon man ama di bagbagik. Ano saklang ti umay dito'y trabaho. Tapna day katang ko iti agas ko. Ay nawaw. Aya. Madlaw nga ron nga imres ka. Ngam anya nga iti makagapo. Kimaro ti sakit ko. Kasapulak ti kanayon nga agagas. Ay, anya nga iti sakit mo. Saan ko nga'y magbagata nakababain. Ay, apay ada sakit nga kababain adiyang. Ay nawaw. Ibagamon. Apay adyak matan makit-kita ni Sam nga rumuarte balayo na na. Ay, ada sa gubanit na barok. Ay. Ada kan ibagam kan kwa na. Kaya't kung nga ipadamag kan kuha na anilita kat adagamat sakit na. Sino day taalita? Jay babae nga, dandanunan may jay resto bar. Nga kunak nga ipabusoy na kanyak, nga adamat gayam sakit na nga AIDS. Anya, iso nga ron tinangakar ka ni Sam. Anyat kaya't yung sawan ngay. Ada AIDS ni Sam. Anya ka din dyan ay bagak. Ay nawaw. Pare Sam, no pinatgam di daw ko nga ipabusoy mo kanyak ay dinilita. Siya kumati nagsakit ti AIDS. Anya?
Dahito iti supapak ti kinalikutag ko iti babae pare. Uray agbabawiak, agam nalpaasain. Iso nga ipalakad ko kan ka. Adi naktultuladan pare. Ay nawaw! Di pa nakirelasyon kat saan a bareng-bareng. Tada kasupapak na adirong ba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.